aprangsi media kote de mana kiro pipar piglo nilitum nang kachop hapona tengpen ladaan bang sibilta nang parum du na pot ning thelo kibang jilangani stame nilitum hanang cerap nang hitudun bompo bidi sore nang pidun bompo besin nilitum da towar cholang dinglo United Students Union of Karbi Anglong mate pithek pen US UK Langhin Regional Committee pen patir pi ponsi Langhin rong sopielong Honta isia farman sit-in demonstration la bangso kache songa chai mek dengpolo nili tuma kimang la hello Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong arlo primary la pen high secondary school ang denglong thanbang akadure tektik la si thanbang akadure prabjin pe papleng ponampo 1951 boundary demarcation teng pen interstate la pen interdistrict border problems ame permanent solution donapo number 3 bang la hello Dipu Medical College and Hospital long Sonsuri la bangso kisung ke poido Sonsuri kisung ke poido andame prabjin pen permanent solution donapo la pen number 4 bang la hello je Dipu Civil Hospital puthot pereng panchunapo number 5 bang la hello je 6 schedule 13 sanlang long ki undu na bang thubang phijuan prabjin man than bang hoite ponapo number 6 bang la hello je Jaipong Primary Health Center prabjin pen model hospital an upgradation kurinapo la pen number 7 bang la hello je Langhin Primary Health Center prabjin pen model hospital la pinchong serana po upgrade ponapo la sontrok sia kimang pa dopen si pinili la bangso Langhin rong supielong dhontai sia pharma la bangso kachi songa jai mek litum deng ponlo la sinil tu ki pukang tung ba hana la hello je non Karbi Anglong Autonomous Council lo kachari bom BJP sarkar la pen Assam sarkar lo kachari bom Assam government kachari bom BJP sarkar tum alang litum ka ke dapu सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जाति माटी भेटी lapen quality education pusilan tumake kaikita hangkong mate kaikita ninje kom sita ahoga ha ka bangke dito alang litum la bangso mai thailong la bangso ke hangkong alang the mai thailong alang tum kaike kaninje kong alang magalake Karbi Anglong ra phamang papanghu pusili tumake udam nang kokpo lapen ninje dam nang kokpo athe Karbi Anglong context on sil tum langdam rote 208 lower primary school long adon donanta single teachers si dobo mate invest in location lapen apar same high school and high secondary long more than 700 teaching posts under vacancies dolang jong si thanbang yong si abe pre koson si non la bangso piu thelong kachibai la bangso adina kai la bangso competitive la bangso generation hoy koson si litumake hala bangso quality education koson si kilong po lasini tu pukang tung bang la loje prabjin pen la bangso thanbang hoy papleng posrak na po la pen la hello koi sibang la hello je 1951 ani kasi Karbi Anglong district chelong lo la se hala sorsi